Nda ndine Aubrey wa Rambuani, muimbi wa muzika wa gospel wa chigwada aba Apostle wa Gospel Group. Nendi kodanga tutuwedzo ya uri vatu kariyeriwa nedzitikiti ukadiva na chipinga. Tikiti dzacho ndi 150, geteni ndi 200. Arali vatu vakorenga as a group yavatsitsera ravapa 100 rand nti. So tutuwedzo wanga ndi aneyo uri kariyeriwa nedzitikiti ukadiva na chipinga. Othe maapostora na mazayoni karidhere support music nda.